نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أتكلم لم تيمني فنزبانا الذكر ذكر نباتيك بي زوني سزباتنا كري إمبادة سيمبل كنيفا إمبادة زوي مسيانتيكا نمفوتيكا أمني فومبفينتيكا نمني فيتكتيكا زين ديكازي فانتيكا تيكا نيزازا نمني فينتيكا مباماكا فتوانا كيلي 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Anom petaka, anom achao Allah subhanahu wa ta'ala. Na wacha anom miezi kanom petaka maachao Allah subhanahu wa ta'ala then amlifumba zena niwesatika tetwe aona fano vina zena dhikwa zai. Hitarofa we mitonga hasambara za mtizema no. Mitonga nchivitari zimtonga sambara nkuwa fano mahitaka we anom vilna. Dhikwa zani yuka we فلونا كري عند المعصر هزماز حين تاع فوش إذن دوشنا زنيز تونغ دينينو تشازن حين زين ديك الزمن أنا متدفع سامبايا مديا منو فنبنا ذكر زين نبال الله سبحانه وتعالى تبوك مثلا القرآن الذين آمنوا وتطمئن القلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإن الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا رزمين بقول فوندو زاني tranquille en front de nous ذكر الله ده moi vite ça me la ذكر الله c'est pas tranquille for you ano comme ce problème ano mistinté ano misnin ano zan miez kama acha Allah subhanahu wa ta'ala itanofa nino mi alam no ajab zai nambari Allah subhanahu wa ta'ala kwa yuzali ul zema no dhikr Allah subhanahu wa ta'ala izmeta zan tranquillité maita asambana maita yin amni fano dazani dhikr zai fa amma ul zai spano dhikr nambari Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka zai ul negan simano dhikr zai izmaita fenna nazan banka te izmaita fenna nazan na izmanna na kitsimana mtufona mas c'est ta différence zani izi kwa zama itafenda na izan afaka examen de chafaka examen mitufona yo nas maita zan fenna nazan te zan kezema tonga chika zan mtukun miezi kana chika mano dhikra mao afatika zan maita zan tranquillité zai nambani fikao ka scientifique wom lazawe zana kulumbeli na bado tafiti anatin problem anakuwa problem vanalo zemandala mzana kulumbeli ni problem falasa izina solo kako fautana kaze kako ni iza la tsimela tinsenazi izmandik ino afana ndal tamnas talwa kako fautana kako zamsina to li la sanaza na pesalo izi le problem faro zemandala mzana kulumbeli ni le wavnaz na pesalo izi kako ina mare kako ni zanako kako li amare zana kulmbena ntikani problem naz anakiwa lilasa ndekli wavi ke ula na krem zana what is ma cha Allah subhanahu wa ta'ala yuzan la savil na mniftwana yo la salatikani vizanis yizan ma cha pawe dhikran manakekizam Allah subhanahu wa ta'ala la sizmaita afenna nazo apejoka pela ta Allah subhanahu wa ta'ala yalana les problèmes zewe les falasa zai kako fautana kako duswana ka ndekinino les zabatanino zabatizembwa ndalu ke dhikra zani anisanino manapatika mzamcha zai dhikra zani ndio isatikaniani fama fona isatikazai dhikra zani ndio isatikanianti anchunawi Allahu akbar rinska matidki hindikan Allahu akbar Allahu akbar Allah zan litena beindina akbar ci sa ko ba beindin sai ko Allahu akbar
dikazele anom ten Allahu akbar na batika dhikra til takin lelam teni sayna mandinika defumi na malikaze le anoza mitin Allahu akbar anoza bila maachape Allah le tena bifa kisbio kama kwa chalizikwa ata dunia tizan kill Allahu akbar sena nozan lelam teni sena nozan mandin fawiti dunia ti ndek zaba salatin jabu mbula tisidikani maino amalun Allah subhanahu wa ta'ala is akbar malaika zekuwa lenamtin Allahu akbar zevatika muadhin la izmanu adhan iza bsatinini vanalun Allahu akbar Allah li bendin si isukwa beba bilchais dikazeno milama ifano comme is problème ano misniram te Allahu akbar tukeno ma achapile nom tenwe Allahu akbar sen node mandin ke problème zatim bula kilavji mandil sali pesa Allah subhanahu wa ta'ala fonom zeza nivantika fantom nazi fonom tini zam tavandano ya Allah zidi kanino Allahu akbar zedi Allahu akbar kuwa yuva vaida na kredi kam swala le tikanyama no swala inza abstinentia vala no tikam swala Allahu akbar fanania tikama vandi atikam lazam Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar anonda na ali lenino anoza faal bendina Allah nefandeka nombo mandin kwa hafa atshala nefa nombo la maitazaba chafa mabint mandil cha Allah subhanahu wa ta'ala dikaziti kambulet show zima tunga dhikra ambatika ina tikahitu zani mbafano zale nemo no ibada anoma chafa zahina tishuni ibada zi falisa tika astaghfirullah digais kana bitasalaza ana to konfame astaghfirullah zai to kon kazali to kun hanala kule zampenis jusqu'à je n'ai dit comme nino amni Allahu akbar zai anaza ni lama chafa tisra kwa bena Allah zajo ha vijotin de quoi avec Allah subhanahu wa ta'ala dikazam problem na kani jab dunia jaba mbele kwa fara fazani no concentré moisa kam nino amni Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar izatika jamaa sad maabud nasad mandi Allahu akbar mandila janino mandil cha asaluono tebno zabacha mandalomno hinjab Allahu akbar namtelina Allahu akbar dikazile mlama chapa Allahu akbar mandil cha jabi zemandalomno Allahu akbar ata dunia jab timetnin maka halano jabam dunyati tenin Allahu akbar Allah nin lebendida izma palo ata jabit maka halano dunyati na ko Allahu akbar na jab zanya kam tamba sande no zam characham no anam tenin nabi Allahu akbar nam tice Allah tisko an ko Allah subhanahu tisko zan lebe ma ko Allah subhanahu wa ta'ala zai dikazai ma pano zani fitanina Allahu akbar famatiyat zani sazabat zahita we atskamtin Allahu akbar nefa zani tika zani futi ka champlaso nefa ko chibitan zai kuwa atika zani buma hitazabat hafaqwa bima dilcha Allah subhanahu wa ta'ala nefa no malona kontin Allahu akbar anoza to kuma chap chizabat ata problem no ata asalua ata ine jabumbula mevana mandil jazi Allah subhanahu wa ta'ala zema tunga tika zan mitika ten swala anoza normalement ko ano swala ze le nomtin Allahu akbar dunia jaba mbele na fati pero zai kwa nek Allah chikito zizan zabata ile namchika amni fanogo na zan Allahu akbar je batika mzai atatika na poisina le avant de naid fatiela yo inza vitinintia Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi apudzika ma uzemenda ni misdikanu baga fano ma tapa fa Allah subhanahu wa ta'ala bifa tisra ko be mandil tizu ko dunia ti kwa izma palom zabjab jetolom fenno Allahu akbar lamban Allah subhanahu wa ta'ala awrati bukmasal Qur'an inna Allah تنسنسك الله سبحانه وتعالى تبوك مثل القرآن الله زمان بعزي إن الله تنمال الله إن الله سبحانه وتعالى مال الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولوا ولئن زالت إن أمسكهم
min ahadihi min ba'dihim innahu kana haliman ghafura. Namba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne izin tatan tsika dunia yo lancha ndek tani yo rozan dunia ni tsika tizuma na ka trajectoire famis lala zenda lo bazo namba Allah subhanahu wa ta'ala iziko misamna azuzan ni devier ni alam lal naz ko iza afuka ma pudzam lal naz afati Allah Allahu akbar badini kelen ya to tsika ni train zani zimandezi devier na lavis Inza Afrika mapsanga hizo simila mis ange ma vie, timila mis ma vie, Afrika mapsanga trehina place de misiston. Que zarven Allah subhanahu wa ta'ala mbadina we le dunia zemisana wo. Rawache dunia zemisana wo zuni ala kelfo. Am lilala zena mezana izvan Allah subhanahu wa ta'ala lala zebetikana betikane nazo. Vlana fawi si sulma vitama ampu du jour afati Allah subhanahu wa ta'ala Allah inna Allah yumsiku samawati wal ard Allah izin tazna yulanta lektanu inatun yumsiku samawati an tazulu bakay sinyala amlala nazo bakay sinyala amlala nazo fayzikuwa namba Allah fayzikuwa zan dévier nyala amlala nazo iza faka ma podati tis mamba alibiasani tumsika Allah subhanahu wa ta'ala Allah mablaza comme ni aya hafid de ya'lam kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur Allah zan izma fant no maskan pikeli Allah ma fant zini bugo zama chatin futsika zama chan fifa tin futsika yu Allah ma fant kedikazi ya jamaa na maatika dhikra anoza ko fa mis problem na misnino ana mi zamteni Allahu akbar de anok famten Allahu akbar tsarufa Allah izle benye tsava tsakwa Allah akbar tsira ko be bin Allah subhanahu wa ta'ala nayin wa mandalam no le no mano dhikra namteni Allahu akbar anom na ma tsapi tsira ko be bin Allah subhanahu wa ta'ala le no ma yin muadhdhin teni Allahu akbar ana wata Allah kek za tsira ko be ambela no jab nino dunia falo kekin Allah zan andi kusal zan Allahu akbar Allah iznino fa be kawan fa be akbar istana be lida dikaze ambela no fa jab dunia ambela no jab fa Allah izdi mandil cha hasano mandil chahin zizab zetolo midka tu swala kono mene Allahu akbar adak ma cha ama Allah zan izbi mandila chahin problem hasalo na kaza alo zam pudam nas zam tabandais zam talawam nas ana midikatu salano ana magat kam Allah subhanahu wa ta'ala zima to salat ke chaque mouvement jabi Allah akbar Allah na pata chwe tawu zanitena dimandil sa jabi tanawo dunya sidike na manaka tawu dege iskanam tin Allah akbar dalam salat anom lama taifuna Allah ni bi mandil sani zabta jaba mi dunyati keze iskatikana makaskizani vikwa zaifa wati zabta naktel vantika maana tskaizwe ilaina fono na vikwa zai lelanom tennis senanozan mandini kwi kaya ko anom za dunyati abla kaya ko zan anom jailan tafe sisa tapo tom tajna iz namte Allah akbar fonom ze manikwi Allah maimbe zabtsana telu kona petse kano anozan mai tawili tumbuchwan zan rikoze ajuna batika bila toma zanju zizu misfiantekani amni fotika zene skatikanen amanaika inshallah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdi shada la ilaha illa anta astaghfiruka bilay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin